Uthaka wa Miriam Wanjiku ni wa kuguciriria maitho ma aingi na utangimukuhiriria ndungimenya wathe wake. Miriam agomeirwo ni wathe wa kuinaina mwiri woothe ari na ukuru wa miaka 5, undu uria wamucungiiriirie gutiganiria mathomo make. Ndoto yangu mimi nataka nikwe IT. Nataka nikimaliza kutritiwa hii condition na nipone, nataka niende nisomee IT. Ni Muiritu uri na kigiriko kiingi kuona ndwari ino ni hotometie muturire ni wagi wa mbeca cia kumurigita. Tafadhali mnisaidie niweze kwenda Austria, niweze kutibiwa condition, at least niweze ku live a normal life. Kumana na urigitani uria akoretwo akiamukira, nyina ni augite ni mahuthirite mbeca nyingi na gutigwo matari na uhoti wa kuriha marihi ma thibitari. Ndagitari wake riria turigite kwaraniria nake ni atwirire no ahone, no athire guthondekerwo kuria kuretwo Europe na mbeca iria irendekana ni mirioni 6. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wangeci wa Jane.